sabantu labo lezigubhu lezi labotokoloshe nibalanda eMozambique koMalawi eTanzania. Lonto le ikhandwe ngomlutho, lonto le khandwe ngemilutho nebheka abantu, imilutho nje leyo, ngoba abantu aseke bayilanda lento le bayahlupheka man. Abanye bafelwe izingane zabo ziyayikhunga, ezinye bahlehlela kuzo ngey'moto, uyabo. Futhi kunecala emndenini ukuthi wena ungcolisa umsamo alezi y'gubhu zakho lezi zaseMozambique. Ziyingozi zayigubhu ngoba nabantu bakhona bayifuni nje, uyabo. Leya nto leyana ikugqamise ivesane ithathe yonke le nto le kade uyisebenza yonke, uvuthuka ube yinkinga futhi ngeke usaphinde uvuke, ngeke kufriza yonke into, yabo. Khona nje abantu abaphila impilo yamanga, ngisho ngaba namamiliyoni angakanani, mawulande lento yaseMozambique kuphi afana mezayithatha yonke lonto leyo ngomzuzwana nje. Mesihamba ayishiyi imali yayo, ihamba nayo, ihamba nabantu abayigazi lakho, especially ingane yakho, noma kube nengane yakho ezolimala umqondo ikhubazeke, uyabo. Yathina baningi abantu esabasiza, baningi thina abantu esabasiza kudala nanini. Into yabo isalokhu imile nje, ingakho singavaleki emalini, balokhu besipha imali, yabo. Sabasiza kudala nje ngendlela ehambisana nedlozi, uyabo. Waphela vele nje masikhuluma iqiniso, idlozi eliphethe imali, ukuthi fanele ufundeke lo muthi walo ukuthi ulenze njani ukuze lilethe imali. Futhi idlozi-ke lisebenzele ekhaya, idlozi alisebenzeli kakhulu kuphi, yabona. So nje labantu laba bolanda lezi zinto imilutho yodwa, into esikhashana nje isalamuzi ukuthi ibhonqo sikubuke ukuthi hohlo konke, futhi ngeke usakubutha, wakubutha uzofa phela, uyabo. So-ke le mitheno lezi gubhu zenu nalezi y'thwalo zenu eniy'landa koMamboni, eMozambique, koNyembane, koTete, kuphi la nihlale nizibongela ngakho, ukufa lonto leyo, ukufa kwangempela. Sazothetha ngisho icala emndenini, uyabo. Bakubuza ukuthi wena wasingcolisa, wasihlalisa ney'lwane ezicekela phansi ikhaya, ngoba lezi y'lwane zalaphana ziyinkinga, ufungenalutho, ukujikela manje esiswini ubhonga ubala, kanti lento ayisekho, isihambe nayo yonke into. Kodwa abantu abafuni ukuyifunda lonto leyo, bafuna ukujabula kwesikhashana nje, ukuthi qaqa akasekho, seyahlupheka, sekufa nabantu, kufe iy'ngane zakhe, iningi izinto ezizala, kufe nabangani bakhe, uyayibona lonto leyo. Bese ikhahlelile lento, ngeke usavuka, khohlwa baba, khohlwa. So-ke ngiyanixwayisa nje, ngoba ngiyanibhekisa, ngoba kunabantu nje mina over 1,000 ababe nalezi zinto lezi. Mase ubabone manje sekhonjwa ngomunye uhlupheka lento ongakazi uyibona, uyahlupheka futhi akazweleki, akazweleki inhlobo, ngeke umzwele, kubasane nje ushone phansi igazi. Khona nje nomunye engimaziyo ngamkhuza ngalento leyo, sihlobene nakathi lalela la ukuthi wena wathola umuthi
babefuna ukumbulala abantu bemdubula wangadubuleka ikhawu eyiningi wabe sedlulela kwenye ilevel ngamxwayisa ngathi iyeke lento yakho le yokuthi yena yonke into yakho isikule nyanga le eyanceda vele empini kodwa usho ukuthi usungathatha noma yini ethi hayi botolo sho ngithembisile ukuthi bayasebenza abasana bambhubhisa akwanje mawusumbuka mangazi ukuthi yahlanya wafela naye saba nokuyisho lento le kodwa ngibabonile abantu abalanda izinto eMozambique koMalawi koTanzania futhi-ke ney'nyanga zala nayo ithathe lezi zinto ezoyigxisha abantu bala bethi nayo into yangampela kade ngiyilanda emazweni angaphandle kanti uletha ukufa into angakwazi ukuyinqanda ukuthi mesiyibhilidi uzoyilanda kanjani uzoyinqanda kanjani yayibo loo nto leyo kanti lana nje uma uthola amaphakama awu-3 wathola nje iy'lwanyana nje ey'hlakaniphile eziwu-3 zemvelo wayikhanda lento kahle lento wayivusa ngendlela efanele kukhona izinto ezenzakala kubantu kodwa lento le gcina sawuphenduka inkonkoni omunye sahalela abafana manje yabo ilezi zinto lezi abantu angazi bofunda nini phela kufanele ubuke kulo okwaye kwamehlela baphelile abantu ilezi zinto zaseMozambique Tanzania kuphi baphelile and futhi basazophela ukujabula kwesikhashana leni baningi abafana la sebephenduka iy'nkonkoni ngokuthi manje lento le vele ifuna khona ukudla abantu ngemuva yabo ingozi imithi yasemazweni ko-West Africa ingozi lento leni iphenduka lo mdli omumbi oney'mpondo yabo ingozi lento ziningi iy'nyanga nakamhlaba yalingana ezayithwele uma udlula nje ngakwazo uyabona kuthiwa akusakheki kumilindo ngazayithwele lapha zenza izinto ziyilanda imithi le koMozambique izolapha ngayo la nabo labantu ababalapha ngayo basenkingeni yabo ziningi nje iy'nyanga nje all over zithwele nje too much azinayo igift yabo uyibheke lento uthanda umndeni wakho ukhusela umndeni wakho ngayo yonke indlela ubhekela umndeni wakho ungabi selfish wenze into ezobhubhisa umndeni njengale insurance le abantu laba ababhubhisana ngayo kodwa imosti-ke ababulala nayo ngibona ngathi kusabantu besifazane bekubhalisile yomuntu wesifazane basana nibulale nangathathe le mali le ye-life cover maye ngiyibhalisa loo nto la ngabaleka nje uma umuntu wesifazane ethi ufuna ungibhalisa sengibona sefuna ukunginquma ya kusedlozini baba kodwa-ke bafiwe abantu abazi imithi yedlozi hhayi labo thwasa 6 months kuthatha isikhathi ukumaster lento kuthatha isikhathi nje ukumaster lento lefala ungene ehlathini wazi amasiko emithi uzoyimaster-ke into yabo ungawukhohlwa futhi lo muthi lo uyifunele lo umahlanganiso khona into ayenzayo lo umahlanganiso uyifunele so abantu fanele bayazi loo nto leyo bafunde benesikhathi ungaphangi ukuphanga ikona lokho okubinda nayo yaxwayisa njalo wena ohlela ukuya lapha uzobuya ulambatha la labantu bafikela kithi lapha sebekhala la akasenalutho akasalala ebusuku sekukhubazekile isingezansi sakhe nobuntu bakhe abusavuka usephelele nayimizwa uyahamba nje uyigobolonda la yabo uyayibuka iy'ngane uzozenza ngani ipeni alisabhali trouble loyo be careful ngempela.